салому дуруди бепоён ба мардуми сарбаланди тоҷикистони азизам, ба мардуми ғариб, мусофир, муҳоҷир. худо нигаҳбонтун бошад. хоб як умр дар қишлоқҷону деҳқонӣ карда истам. хоб ҳам шафёриву ҳам деҳқонӣ. хоб бисёр таҷрибаи корӣ дорам дар деҳа. бисёр мушкилотро рӯбарӯ шудагиам ва имрӯз ки ба нафақа баромадам, мехоҳам дар охири амрам камтарак роҳат кунам ва одамои қишлоқӣ барои роҳат кардан шаҳр мераванд ва баъзе хоҳарҳо таънаву маломатшона мекунанд. видеоро интизор шудем. имрӯз дар бораи хоҷагӣ гап мезанам, дар бораи парвариам кардагиам. хоб говои ҷӯшорам парвариш кардагиам. хулоса ҳамаи корро кардагиам дар қишлоқда. деҳқонирам кардагиам. дарахтои павлония, кирмак, биогумус, моҳи парварӣ. бисёр таҷрибаҳо дорам. аз рӯи таҷрибаҳом гап мезанам. барои бугӯй ки гово фарбеҳ шаванд, хоб дар зимистон мушкилӣ набошад, алафа захира мекунӣ. яъне пресси ришқа, пресси гандум, пресси хоб агар ҷувори макара ҷавз бикорӣ, бисёртар бикорӣ, хел борикборӣ мебурад. пресси ҷигорӣ, хоб пресси мош, инҳоро захира мекунӣ. зимистон беташвиш говора охирошона пур мекунӣ ки бихӯранд. вақти хунукида агар охири гов алаф пур боша, хунук намехӯрад, баро ки мехӯрад ва гӯшти танаша, равғани танаша бой наметиҳад. аз қишлоқҷойҳода баъзе норасоигиҳо мешавад, камбудиҳо мешавад оиди ҳамин алаф, хӯроки чорво. бисёри мардуми мо ришқа мекоранд ва ришқаро ҳамчун як чизи беминнат мегӯянд. беминнат мегӯянд ки як сол мекоранд, чанд сол истифода мебаранд. ҳоли ҳозирда ришқаҳо ман таҷриба мекунам, ришқа 50 сантиметр, 45 сантиметр баланд намешавад. зимино қувватшон рафтагианд ё ки тухми ришқаҳо вайрон шудагианд. баъд ҳамун ришқа баргам надорад, як чукалаи холиа. бисёр ҳамун ҳашаротҳо мехӯранаш. ҳарчи ба худаш вай дорад, малахҳо мехӯранаш, ҳарчи вай мехӯранаш. хулоса пресси ришқа нархиш зимистонда боло меравад. хоб як бародар ҳоҷи иброҳим, хоб ва як тухмӣ овард. мо ба наздикӣ рафтем, дидем, як наворам карда будем. мара занг зад, гуфт ки ҳоҷи бобо гуфт тухмӣ тамом шид. хел агар талаботаш зиёд боша, ма айрасия заказ мекунам. як 2 ҳафта зиёдтар, қариб 20 рӯза баъд мераса. гуфт худо насиб кунад, мега 20 рӯза мераса, ба тоҷикистон мераса. ӯ ай ҷои худ мо нестам, барои ки нав омадаги нав курдистан. баъзе дар комментар нависанда ки дар тарафи шаҳри нав ҳастай, дар тарафи қумсангир ҳастай. хай бирӯи шуморо як комментар бинависем, номротонро нависем, бирем ҳамкорӣ кунем, бинем, муқоиса кунем, пешниҳод кунем ба мардуми сарбаланди тоҷикистон, ба мардуми фермеру, ба мардуми чорводоро. сухан ба сухан меравад, мардум бисёр мегиранд, мекоранд. баъди бародар гуфт ки хай я навор ку бугӯ агар заказ кунад, ман биёрам авая. заказ кунам биёрам. ба ман гуфтам хай заказ вақте ки бобо гап мезанад, бояд ягон лугот боше охи. чӣ бугум охи? хай меган бобоам гап мезанӣ, айнуми бобо гап занем, айнуми бобо қанд гап занем, чӣ ягон скидка ҳаст? гуфт бале, айнуми бобо қанд гап зананд, агар ай 100 кило боло бигиранд, нархиш скидка мешавад. ака бародарои қандам нархша қатъи соҳибкор шумо нарх намонед. ман инам гуфтам, рафтам. ту занг бизан, қатъи бисёр маслиҳат кунам. ман гуфт хабара расондум. ман бисёр мегӯям ки туй хабар мекунам, туй хабар кунад. ман шуморо туй хабар кардам. бисёр як ҷои хуб дар хабар кардам ки бирем. аба шумо дер бирем, ош нарасатун, ба айби ман, худ боварем бирем.
ویدیو بابیگی هم خیلی فهمیده نکه گناهگار مرا نکنه بینا گفتم بخی درمانی تو با عیبی ما چی خی تو برای قدیم مسئله که برای ببین همش بپرس با گناهگار مایم برای همین نمروش نمروی واتساپش پیلوس 796 436 925 26 این واتساپ شد خب نمروی دستیش 015 38 47 47 اینا بنویسید اگه با ما اورا نمیاد زپس کردن نمیتونم فهمیده که من زپس کردن نمیتونم نه اورا ما خیلی با بگیم یکی میپرتم با اون زپس شانتاژ مونتاژ رو دیگه کار برای خب درباره علف خیلی معلومات هست بدون سایت اینترنتی دا سودانسکی ترава مثلا علفی سودان یعنی که ای چی اومده گه ای دولتی سودان میگن ای طرفی آفریقا اومده گه جوی گرم و ایره در بهار میکنن وقتی که یخبندی تمام شد وقتی که خنکیو تمام شد وقتی که زمین ها دیگه کلخچ یخ ندارن اما حال میکوری با زمینای لالمیه که هستن که اون لالمیه که مثل طرفی شهری تو طرفی مثل من اولیمتوی دانغرا جایی که لالمیه اما ایجودا همون بهار ده که بهار میکورین که گندمی بهاری میکورین چخیل میکورین اما محلا بکورین دو بار میگه همین بارون طبیعی خطی دو بار میدرمیش و یک کمتر غوستر کوریدن در کو جوستر کوریدن در کو یکی رو نشدن که ما همین یک کیلو شده چند سوتیخ میکورم خیلی بکور هیچ گم نیاخی دست باندالی دست قطید بوری غوست میشه و چی و نمیشه که ما تجربه دارم مخوی جگوری ترک میگن جگوری سوتا میگن نه جگوری ترک مثل ترک میدروی جگوری ترک هم ماهیو میخرن بوجه با مسئله که میگن ماهیو بخرن همین علفی سودانسکی تروارا ماهیو بخرن که بهترین ها میشه برای ماهیو راستنی خود من تجربه بسیار دارم خب برای همین شما من نمره تلفن بگیرید زنگ بزنید برادر دا قطعش مصلحت کنید بگید که همون بابا قند گو میگه خیلی بابا رو ما عزت حرمت میکنیم اینا میسکو سکیتکا 800 کیلو بولو نرخش بو خیلی ارزان میکنن اگه بگیرید 50 کیلو 40 کیلو 30 کیلو خیلی چیکار میکنید تو یک وای میکنید بگیریم بکورید برای همین معلومات پوره را اهم برادر حاجی ابراهیم شما میتونه گرفته این میگه که اگر بودم کمتر نیستم اگر زمینی آبی باشه تو 4-5 بار میدرویش قدش تو 2 متر میشه میگه 2 متر هم زیاد میشه و اگر مونیش ندرویش مونیش که بپزه غوره را میگیره اهم غورش با ما دخوره که با میگیریم با سولی اویان میکوریم برای همین فکر میکنیم که وقتی که رشقه را 4 بار 5 بار میدروی 40 سانتی متر وقتی که ایره میگیری 4 بار 5 بار میدروی 1 متر میسو یا که 20 شدن میدروی 3 برابر این رشقه میسو باید میتیا پرسی رشقه پرسی همون سودانسکی ترواد میتیا و در این ترکیبی میگن ساخاروزا شکرش زیاده خب یک نوارد گفتم که در دوره سیوز گوورا وای میتیدن شیرینی میدادن یا برادری گفت که مصطفی تو نمیفهمید انا یک گپ قبیله نگاه کن خیلی یک کامنتری خوب نویس به تاخیر و به بدبینی بنویس و خیلی همون قنداوش گفتم یک همون شکراوش گفتم یک وایش گفتم یک خیلی شیرینیش گفتم وای میگه آبی لبلبو خیلی آبی لبلبو چی بده که چگیت پندونا نه یک بده همینم کامنتری نویس چی میدادن وقتی که در ترکیب ای همون علف ساخاروز یعنی که انا شکر زیاده شیرینی زیاده و گوام شیرینی میفروش خیلی با بعضی جودا دیدم خیلی ویدیو با بگی میکنم در اغلو گو تلویزیون رو موندگیم گو تلویزیون تماشا کردم خیلی همین چیزی که من میبینم ویدیو با بگی میکنم برای همین خودت رسول میکنم که زنگ بزنه قطعش معصیت کنه با درباره گلو و درباره سیب و درباره با دیگه همین کوربوش بسیار من شما رو خبر کردم معرکه دا خبر کردم مرحمت زنگش بزنین برین معرکش دا اشتراک کنین حساب کتاب کنین وقتی که دل موندن اوی بابا گناهگار نیست وقتی که فن خوردن اوی بابا گناهگار نیست وقتی که شما
ҳамкорӣ накардем, мисол соз нафаҳмиде бобо гунаҳгор нест, ман шуморо сводид мекунам. Ушин ихтиёри шумо хи. Зиндаву сарбаланду хон обод бошед. Бо шумо буд Ҳоҷи Муҳаммад бо тахаллуси хутум медунем.